Adofo me da wase nyame kan se me da wase na enene onyankopon abasa kese no nyame tumi nti ese asumdwe nkan ho mami odifo na echia wo no be pompa ba na masan betena sini hwe abraba opeso obo ne nne so chena obi bo a ya mana mo wate ni a opeso obo ne nne no ya opeso obo ne chena no so obi atimi abo a ya mana mo yeni aba ma shatawari ka se me pese me to Rolls Royce wato manamo na sika ye de to ade no to wia otitumi paawo okukuduru fo pe na okoko a otimi din aboa eba ana odin kunimdi eba baabi a watena ya wonya nyini no edua na wotena so obi na edua yo manamo wate na Maminchi ya papa na meta jehu akaboa the ted na maminchi ya papa odifo ama ya Church of Pentecost papa michiawo awurade abasa kese na ni onyamfo enkan machidifo na madofo nyina no besre odom ene abasa kese ni yi adom ade ma obibia maminchi ya Ghana asofo nyina Ghana yesre ka momo mpaye e ma asofo mienu bi na esum enche sumbedum Ghana asofo bi mienu omunye nipa omukasa e wo man mu na mesre oboneyefo adwen ni se etwa se omunye mutietia omutwa mo nankwaso no mu fi transfer sase suko ti mo ye mo mpaye ama Ghana asofo mpanifo mienu bi na nema me kan se menya vision sa asofo yi wa firi mu wa wu na 1 week ayedi wo sunsumu no me ana mi chensu asofo akese baaye ebiti se ya pasarifo amako obaabi ebiti se kanadi afran mu nyina baabi ebiti se eye kumaza sofo akese bebiri ya pa CCC Ransford oben apostle omu nyina baaye ni bi ya pa Donka William mu nyina baabi Istuana ba mu nyina baabi na me ana me serve 1 week no e wo vision no mesre mom yen kwen kutodwo no yen ka Ghana asofo na wurade be fa na basa so de ehira yen men ka se ne eyobi e na ye wode anka me won kwan se me bosofo ni din nanso me pa kwan bi a me fa so areche no na ya hye odihwam de ama osoro na ya sere bi ko Ezekiel se nyame ka se ko ka chen se onye samanse o se me nyintum na emu nyame jitu ma ne se kache wade senti unkai medudi an yama bibiri yebetima ka se ye papa so funsu di nyame di an yama bibiri nti ohun mobo non tie ni sufre na before me kasa do na me ahwe Proverbs chapter 3 no verse 1 going na me dia bekasa na metu nyansani bi fu na nyansani mi so atie mi na wa hye me comment yi e dia koma papa Adom Chedua na abawe bi so omunhye nkoma no no so fatu no hufo enti be pacho yengenga Proverbs chapter 3 no Proverbs chapter 3 verse 1 going verse 1 chia how o say meba ema wure mfi memransem ema wure mfi memransem na mo kramu wo wakomam enum na nkwatenten wo obenya asomdwe wo eye first answer ne yama me kan quotation Proverbs chapter 3 verse 1 going was say be kra me nsem yo e ma wure mfi enum na abenya nkwatenten onyi kire aba baabi aba TikTok edi asofo bi anima ba etwapia enkurudi niame oluman e papa Adom Chedua watime bie na mabaka se papa Adom Chedua sabi oye Occult watime akasetia afa awase ono so ye Occult watime akasetia papa Donka William se oye Occult ya papa Mensa tabe ye Occult abaywa the Proverbs chapter 3 na mawo so penyini cha yetia ena abrantie fe ojabofo odi na ni be si papa Adom Chedua so kaseti ya no kan ye beka bia sabi di ni yiratem ani nabi
ani nansa eni hu se eche wo fache ni hu se ojabofo da mpam a owu na ne baba bonte be pachew oye tisa badamfo ababa den na wahu nti a wo frɛ papa Adom Kyei sɛ oye Occult nti ababa papa ne papa Adom Kyei nti anka nya wo fɛ baabi a papa eti fie du oye nyame adwuma nti nya wo fɛ nti Occult na de nipa ni nyina ma no wahu hwesika kantamanto hyiye ochema Philadelphia ma mi kwesi ntwedi fo kwesi ntwi metie misika metima chaburu so a metima abo asore by 1000 2000 because asore ni nye kase saa memo bi ko na mi firi mi botom na me nya kakra de ama obi ni obi di bi adom me na me di bi ama obi ababa me pese wutwa ade bi wo papa Adom Kyei anyama oye no mon hwe sika wo chema kantamantofo omo a omkona sori wodi mon hwe yan papa Stephen Adom Kyei the voice of God akasa se ya obefa ne se agro nanso emre ne so a mu say yes eye adom nyame na aje enti endrada on the 9th January 2025 the voice of God osiade yodo kasa di nse si ne bo se mese eyi sika emudro eye 22 billion echema Philadelphia this year. Oh, we all got to for the man discuss what meche. Almost 2.something billion. 22 billion. Papa Adom Kyei achew. Ebi akọ Pentecost. Pentecost for good jam ahine ma omo. Martin for good jam ahine ma omo. Anglican for good jam ahine ma omo. Mi kwesi antwikura me. Sama sori ma ho a ka ebi amekwa kwesi Adom Kyei akọ na ma kikakra. De wabọ bra. Akọ anim ni sua ne nante. Papa Adom Kyei na ama nne asofo bia bia mu nsam. Papa Adom Kyei enne ono ama asofo bia bia mu nsam wa trete wo mo. Papa Adom Kyei mo wa yade wona utimi ma sesika aba collection aba no mo chep mehia ni bia didie ka Pentecost fo ni mi ye Pentecost eda no kra ne ohia ni bro de kakra na wakoton no utimi sa de be che no je no yadi CS fo mi hu se kwa so ni bia nsam be di sofo mi firi wa be di sofo no na hu se wache ska mo bi da anso mo bro ni ba ko gina traffic ma ko ton ade no o de ses ska be tua tight na sofo na je ni e tua sofo ka ade na Papa Adom Kyei anko a kantamount for share no de 22 billion na 22 billion ni po chama mo no Philadelphia fo no bi so ba ko kra be nya sai so ba ko fo kra nya kra 10,000 na wa ba yesu ko no ma sebe o papa mobra o maame ya mobra na papa ye wi ya abesi so ye Occult ababa mi de mi tufu ensuohye emfanipa ensuohye emfanipa ensuohye ne fanipa e pa cha ye mi ye Occult a e obusheni ona abejeje no ona abeka na sem jani mani ye Occult na so hwem ka onya mesam na wo ka sa akora no wo sia wo okura wo nim no se yenya Adom Kyei aso Papa Adom Kyei papa me so se maba odi pen yenya Papa Adom Kyei aso sa sofoi me ensa pagana be yi me okom jeni o me otie o ka Matthew chapter 25 verse 35 no o se me ko da fiaso anhwe me kinka baba kwasasem no di no ntie Matthew 25 verse 35 Matthew 25 some you correct there verse 35 o say hey accommodate me na wa ma me duane ni accommodate me ma me nsuo na me yohoho wa nyimi antum papa kantamanto fo da sie fa ne ka ho kantamanto fo da sie kan quotation no fa kantamanto fo da sie omo boka Papa Adom Kyei ai wo musika mobra 22 billion ababa o nya na wo okwasia ai se ba ye tu ofo ma asu abu na me se me nka hwe beto ya mambu afu ani
hwei Ghana kura eti mo bi bobra pa ye ni eti saa na papa se kwa me despite na aja sori a ehia fontama afesu a ehia fo akokọ ene wo se papa ni okoto amafu ni moja na otwi bi di koma hospitals odere de husi ode sika bobra e de show my Ghana ene mo ya na papa kwa me despite we jai tese ni sika no obako no de atiku o ayi ayi fa na mo wempo Trazako ene ayi estate ni no mo de we nkokonam na want to to wan esi wono mo we de na mo pe nti wan fra wa abakwa kodi na tem ababa mi tufo ni papa dum chedua na nwosra betimi aye wo no wan hwa ye bobo pampas wan nya ya ye bobo pampas metia na me ka o mi tufo na sabe eye wonni ene wo si kwa papa dum chedua ka oda abada on kona sori ya e by force movement no kura wabruso wabruso eni hwe na ni amohu eni atembidie ena mo de asofo Ethiopia papa ya serew waba so media mentufu wa ma botia be papa ni chew ye bobo pampas so osi pupu to na fabra ubedi pampas a wo so usuro ubedi pampas ye de wakoto asori fio market on wo ye bobo pampas because otono anyone no ebeji control ye bebo pampas mako da dum chebia ma so bolo no ya ma obi ene mo wadi adanse e bebiri wo so ye kwasea ere na Ghana for ma moje ah bebo ko tie quotation no o se me ko da fiase wa me hweme tie o sanko 35 36 o say na mi da deja wan katama adum chebia from ntama o se me yare adum chebia asom yare o asanya o se na mi da fiase nso adum chebia ko hwe o mo fiase na mi yesa ye dai o se eno ana atenefo be ka se ewrade adum chebia ko ni free fa na de ba no ya do yesi na ba yo na me ko be fi bia me be support your papa dum tie bia mo de munti aba ye kwa asem okan mo de munti no so woni alpha awo se wan no bompa ya jai he's not using the spirit of God. Your friend is saying Pastor Elvis or something. He's not using the spirit of God. Alpha hour obo alpha hour jai se oni mo bompa ye esum ni han any checker alpha hour the pastor not down, no. He's not using the spirits of God. They are all occultic pastors. Philadelphia or someone, you know, your friend say, South Sofuna, Philadelphia. Man, I'm what you said, me finity. Yeah. They are all occultic pastors. I am telling you. Stephen Adom Chedria, he's an occultic pastor. Why would you to me? Why don't you use the devil? Why Adena? Won't fire upon something and ye juma. My young who said upon something now the year juma. Now the young coupon din abata home. They are all occultic pastors. Papanakano. I'm not telling you for like I said. I say, you who saw yare. The Ben, you who say Ghana for yare. Or say, why you be a name? I'm so many a give and take. Will you be manna? Nakuma but 20 years ago, I miss someone. Found you. Na mo bi asofo aka nyina obi agi ye hu se Pentecost for your court da ye hu se Methodist for your court da ye hu se obi ye se da de bia papa dum chedua your court onu so na eboa Ghana fo kantamanto ahie asori aso o masika se adum chedua na o mara bonten me papa dum chedua kwa na ama me hu se ye ti adoye e me fe because me nikase se ne papa ne ye e me fe masor ma me frɛ wa me so wo chi bibira na mama kakra be kakra ho na makoponi bi ji o so fa bobra sa ne nyame so man ke sey ye o se ni koda afiase awode me e komde me papa dum tweri abahwɛ me ntina ama so bolo ba ko adanse bibiri no se me na me se papa dum tweri ane se mesre no pa da ni so bodo no me se de pa
se mbukotodwe kra na ya kasofo mi bukotodwe se mesre no pada no ene so bolo ne akade mpa ba akade no oma kwan na ada church so ye gidie no ye megibi ni efo me wura ya so dem ye so efa moa papa dum chebia mesre wo menka se nipa ho hinti uma wo release me pato bi fo me ya me telephone na betu dwa papa fra me na makwan magana fo nyine hu se wa makwan so bolo no and pada no makwan me so ye megibi na sebi papa eduro ubie company na eje amanfo a wo san bie bi ka ho ubie bi ka ho eje papa me sew makwan na tira wata ba mu wo de asori kra ya amfa mele wa maso bolo ni emeji bi ya ba bo de mto ma yesu ya ba ana yesu papa yense jeni yesu ye meji bi wona de aboa nyame mani bi le ko ba se papa ehye wan kona na amanfo ba ayi hoye frose katapo no mbeji na se papa adum chebi amanko ade papa mesrewo ene oluma ho de me no nya adwen biemu papa biemu ni aka no amafo beja asofo beja tan nyina papa bie so bolum asema me kato secret na me bie so because amafo peso mu the science and wonder on the what on the sobolo and powder nyina ye mbobi papa be manyame adwuma na ete ebedro papa be manyame adwuma na ete me sra papa biemu ma ye koyanim sije to nyawasa sobolo bako adanse bebre papa biemu bie camp nu se Ghana sofo bi ti se ye ye ji udi acho ye ji asem ntuma che enti biemu papa me ji se nna mata jehu akabo de ted muzama fo no mo pa danda omo ye sunsumnyo papa wo de na de aba no so abehim kena sunsumnyo ma no na asori na wo tia wo ba wo hia bihwam ye weni wo na amamu ye de papa so bolo ni pada no me pa cho makwa ma asori so yesu ye ba ye metobi fam wo ya asori ma ebe adena wo ye na papa no won dodo na wo ba yo tantan frewa wo me se wo me pa cho ye bobo pampas Ghana fo minanti sakot abayo no se Adom chedu ya Occult afa wa ya Occult papa menso tabe ya Occult papa just say rubbish papa Adom chedu ya mesrewo so makwa ma apaba kudie ni bi ko abrochidi ya mesrewo Ghana so tra wata bam ni esu yanyibi tremi yanyibi biemu enye sa papa ye be smogre me odi focus etwim me ba ho me disguise me ma smogre be todo do na me doguma so de papa ba me den o beti no na me yusu papa o beti no na me yusu o wo ya hwehwe yeyi because esi etumi tre ataba mu obi ko da fia se esi ekohwe no ekomode na esi ekohwe vie sa be se no ma me o se na obese won se mretinti awanya ma wonua mretinti adum chebi ayama ye no oyama kantamanto fo no wa yama wurade ade wo so ya Occult so obusu ni papa adum chebi anka ma me wo dada wo kabua ho na da feel comfortable because papa no oba be ye adwuma no nwie yi tenya wuwa ba kika so Occult na baby me se ye bobo papas wo de opa fa se ma bia nsunka me na me promise so busum wo 15 funu na ye papas abo ye de ko Adom chedu ya ho I bet you wo so from pay no betu se wu ani dai ani e bompa ni e hyanya ma na wo bibi se wa be se no o se puputu na bra na ba ji wani so ena ni nsuo na kwa ahwiri kwa abom tokuro ni papa ni ye no oje nyame kwan so adwuma o ni petuntum kwa sese be ye dodo me se papa Adom chedu ya bie pada ni bie so bodo nu makwan me se we kura me no kasa sof bibiri wi am ho esuma mo meto no wa use stickers dey me da me use sticker me ba na ebobo ho na me de ye me nyama ewurade ni pa bi antena wanti attention TV wanti ba bia like na share ko TikTok ko kwa linkin da bayo nu bo bayo nu sina ko bo se de wodu sa boss wa e de ba YouTube ba be nya full video ahwe
onyame sunsun ni abasa kese no okogefo de domberema ye de part 1 ne part 2 ebeba se sei ma sorry me so abaka papa dum chedu ase me ma ne me kasa me ameba revenge awurade abasa kese no enyu ne mpegyaw me ye yi sa wonti ase a ko shepo na me kan se medin de odifo akwasi Antwi prophet back to back me wo ablekuma agape William Street me pacho ebana de bia empire ebana de bia empire tiasie na awurade mfa ne nsem wo bi a wo pia no onfa ndomo me pacho me sese ye wa sofo ti se papa dum chedu ya me nsa keka Ghana na mi ba ko kra be kan ho a kan pacho o compare de komba ye hu bi o ye hu bi as sorry be more than that na Dubai no omo sisa command won fa nye hu na Dubai covid ni bai no e se mo cheshika ne mama sorry ma no mo ye tikame mo de command na do happy before mo cheshika ne kwa won fa ye hu mo de command Pentecost etam almost 18 something billion CAC etam 17,000 billion e de command na do Rabbi Obofo kra tambi koy every before it me mu akonta wo discover wonum won fa nyeku na papa dum chedu ase no ne ma na gu kantamato mo na ekoton no mo bo be hire nyame no mo do awurade nti ma me so na nipa dia fam nyame wo fam so aye no ma me fa 22 billion en fa nchema me ma boda na mo kan kwa asem so your court awurade hu mobo aha attention TV dem pacho odifo akwasi Antwi back to back me so say subscribe page we like page we share video no man ko kan papa dum chedu ansa la ka kire say papa dum chedu ya so fu bi cancer bi na won tias papa tie no say papa odifo no say bi pa da ni man on from na me ntumi tododo nti won me bakata pon na maje o ma sha ya me do ma sha wan kona na me ye atwunsum nyuma no ye hwe mu na de ni matre e ya hinni o papa dum chedu ya e ya hinni ba ko won fa video no entag no onyame ene ya resafo odom ne osuru mu dom emeka ho ya da se ya krawo bye bye.